Basotho ba eso ke motlotlo lebitsong la mmuso wa Lesotho ho le tsebisa hore ka mora dipuisano tse telele dipakeng tsa naha ya Lesotho le ya Afrika Borwa, naha eo e sekehetse kopo ya rona tsebe ya hore fa permit eo Basotho ba e fuwang ho sebetsa naheng eo e leng Lesotho Exemption Permit e neng e tlo fellwa ke nako ka kgwedi ya Pudungwane selemong se hodimo e ekeditswe. Permit e jwalo e ekeditswe ka dikgwedi tse 18 months. Le tla hopola hore ka selemo sa 2016 ha phano ya diphemiti tsena e kena tshebetsong, ho ne ho dumelletswe Basotho ba 94,000 ho etsa dikopo, empa Basotho ha ba ka ba etsa dikopo ka bongata ka ha e le fela ba 54,000 ba ileng ba etsa jwalo. Mmuso o nka monyetla ona ho lebohela Basotho ho naha ya Afrika Borwa ka katleho ena. Basotho ba kgothaletswa ho qala ho ntjhafatsa diphemiti tsa bona diofising tse amehang e le ho qoba ho sebetsa naheng eo ya Afrika Borwa ka thoko ho molao. Molaetsa wa naha ya Afrika Borwa o hlakile hore batho bohle ba tshwereng diphemiti, which is work permit tse jwalo, ba keke ba tshwarwa ka ha ba tla be ba ikobetse molao. Mmuso o ntse o inahanela mawala a hore na Basotho ba ka thuswa jwang hore moo ba leng teng ho finyeletsa dikopo tsa bona ka katleho. Mohlala, e kaba ho sebedisa diofisi tsa boemedi ba Lesotho Afrika Borwa moo ba tla ba le ditsebi tse tlang ho ba fa tataiso. Ke ipiletsa ho Basotho ho tlohella ho siya ditokomane matsohong a batho ba ba thusang ho etsa dikopo ka marangrang, ka ha sena se ba beha tlokotsing ya hore ditokomane tse jwalo di lahlehe kapa di sebediswe hampe. Le tla hlokomela setjhaba sa heso hore le hape jana re ile ra dumellwa ka matsatsi a 90 days visa a ho dula Afrika Borwa. Taba ena ha e bolele hore Mosotho o dumelletswe ho sebetsa moo ka nako eo, empa e mo fa monyetla wa ho batla mosebetsi, le hore jwale ha a fumane mosebetsi a kenye kopo ya ho fumana work permit. Hopolang hore ke tokelo ya mohiruwa hore a fuwe lengolo le pakahatsang hore o fumane mosebetsi ke mohiri ho sebetsa a ena le work permit. Ho ba le work permit ho fa tokelo tsohle tse lokelang ho patalwa ke mohiri. Mohlala, ha o na le work permit, you are entitled for minimum wage, severance pay le tse ding kaofela tse tsamayang le tsona. Mme ke ipiletsa ke phethela polelo ya ka ho le hopotsa hape hore dinaha tsena tse pedi di entse boithuto bo phetetsweng kgweding e fetileng ba ho tla ka tharollo ya moshwelella ya ho nolofatsa motsamao wa Basotho le dikgwebisano dipakeng tsa naha tsena tse pedi, e leng the study on the new Pan-African migration model ka thuso ya International Organization for Migration
IOM. Mme bomme le bontate re tlo tla re etsa boipiletso go Basotho go batla ba be le kutlwisiso ya hore ha o sebetsa ka naheng ena Afrika Borwa ke a ipheta tabeng o na le permit, work permit, you are entitled for everything ka go South Africa megolo ya hao. Mme taba ena re qoqile le bomphato ba rona hore ba kgothaletse bahiri hore ba etse bonnete hore ba ba fa mangolo, letter of employment, hobane ke fela ka letter of employment o tlang ho fumana work permit. Mme taba ena re batlisitse e le ha re ntse re lwana re botsa hore na hobaneng ha Basotho bana ba hloriswa mona ba sebetsang ho thwe neng ba robala merung ho etsala jwang ho thwe ha bana di-work permit. Jwale re hantle ho etsala jwang motho yo o sebetsa moo monga shopo kapa monga feme o mo sebedisa sena work permit jwang. Jwale re dumellane bomme le bontate hore re tla ba le kopano le bomphato ba rona hore re tla re shebisana rona re etsang jwang hore bahiri le bona ba fe Basotho mangolo, letter of employment, e le hore di ba nolofaletse ho fumana the work permit. Ke ka work permit fela bomme le bontate Basotho ba eso ho bohlokwa go sebetsa ona le work permit, hobane work permit e o fa menyetla eo re hlokang. Ho elellwile hore hangata ha selemo se tlo fela Basotho ba tshwarwa ba le diso ba tsamaya hobane ba qetella ba sa fumana ditjhelete tsa bona selemo se fela, ba qetella ba sa fumana le di-30 check. Jwale re batla hore Basotho ba qobe taba ena. Ke hlalositse mona hore re sebeletsa hore di-ofisi tsa boemedi ba Lesotho naheng ya Afrika Borwa bo tlo bo thusane hore Basotho ba apply. Ke taba eo re ntseng re sebetsana le yona, ke taba eo re ntseng re hlopha rona mmoho le naha ya Afrika Borwa. Jwalo ka ha o so hlalositse ho na le director, he's part of the team in the sebetsana le the new migration model le ba bang. Mme ba tseba ka go yona boeletsi ba team tsena tse pedi e leng ya Lesotho le Afrika Borwa hore ka hare ho rona re be le the Minister of Labour. Ha ba le a hopola mehleng ya rona ha re le re lo sebetsa Afrika Borwa re ne re fuwa mosebetsi kae Teba. Jwale re batla ho introduce ntho e kang eno hore Basotho ba skanna ba ba le mathata e tla be le ya pele e etsetswang Basotho ba mofuta jwalo. Ha re ba sebetsang difemeng fela, re ba sebetsang serese, ba sebetsang malapeng jwang kapa jwang ba fuwe lengolo la hore o fuwe mosebetsi. E bohlokwa hore ha o hlahelwa ke mathata a bophelo dikebekwa eng ho a tsebahala o dutse ka molao, ha hona motho a tla nna o lelekise ka mokgwa o feng kapa o feng. Mme ke nka monyetlo ona ke qetele ka hore ke a ipiletsa ho setjhaba sa eso sa Basotho monyetla kona wa hore Lesotho exemption permit has been extended. Ha re nkeng monyetla wa hore re apply re sebetse ka hare naha ena ka bolokoloi re na le ditokomane. Team ya haeso e sebetsa ka thata mme tla phethela mokgwa o bobebe wa ho tshela dipakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa. Mme ke na le tumelo e tiileng hore ka mora tsohle e ka stena le mokgwa ona wa ho sebetsa wa di-work permit o tlo ntlafatswa. Ke a leboha. Kgotso, pula, nala. Ga leboha Mohlomphehi tona ka ho utlolla le ho rapalatsa ditaba tsena ka pela batla le ba ditaba. Hobane neng ke ka bona fela ntate molaetsa ona o monate ha kana ka lana o ka pheteletseng o fetetse ho Basotho. Dikutlo tse bomme le bontate jwalo ka ha Mohlomphehi a sa hlalositse, mme ona ke monyetla wa lone he hore le botse dipotso molemong wa Basotho. Jwalo ka ke bontshitse re na le team ya bookamedi ba lekala eo le yona e tla thusa Mohlomphehi tona dipotso ntse o le tla ka tsona ke re ka utlwana. Jwale he re tla nka dipotso tse tharo ka fane ka monyetla hore Mohlomphehi le team ya hae ba di arabe, mme le hopole hore re ben le tshebedisano mmoho re bueng ka ditaba tse amang Home Affairs e leng tsona tse ho leng kwano ka tsona. Ke so re tle re sebedisane mmoho tabeng eno, mme ke a tshepa hore le tla nthusa ho go jwang e re nkeng dipotso tsa lone he. Ke tla nka matsoho a mararo.
ke a lebo ke tshehla ke tswa tsela fela gompieno tuna ke nametse phatlalatso ya go tloa qalong ditla go bontsha go ya ka nalane ya tabena ya Lesotho exemption permit e ne le Lesotho special permit before ha o qalwa Africa Borwa ne file ba 94,000 empa ba 54,000 ba etsa dikopo hona tje tebello ke efeng hona le skala se tlotla se sebediswa ka Mosotho e molemo wa Africa Borwa ya sebetsang teng o buletswa ka etsa kopo ya LEP na le hore na extension e how much is it to go there to apply ka extension e ke mahala fela when you have the previous one o sontso tswela pele fela ka hle o tla go ba le taba ya go apply ya go qetela go re taba ya LEP e tsamaya le passport gore na di passporto bakeng sa batho ba sebetsang Africa Borwa manane a hao a eme jwang bakeng sa hao batla di passport e le ba tseba gore ba attachelwa di LEP inside the passports na di teng di passport tse jwang go hlomphekela o engwe tsantle je batho ba bitsitse dipotso tse tharo ya re ba ke se diso mo se diso la ka ke tswa mo disana le potso ya ka ya pele ke hore hlomphe na e ka ba tukiso ke bofeng buisano le Afrika Borwa boithutong ha re ntse re amohela ditlaleho tse jwang Afrika Borwa re le ba phatlalatsi ho bona la ho hlile o lelekiswa e le setjhaba sa Afrika Borwa se hlile se lelekisa le batho ba reng bana le di-permit mantswe a tswang molomong wa bona e le hore Basotho kapa melata e renkela mesebetsi ba renkela mesebetsi na ebe taba e yona ka mora tukiso ya di-work permit ha re na bona ntho e ntse e tswella pele ka lebaka la bohlaswa ba setjhaba sa moo ha se tswa fa o sebetsa se ntse se telekisetsa Basotho ka tsela e tshwanang the last question ke bone ka mohlomong ba ntse ba itukisa mohlompe go na le dipotso tse tharo tse botsitsweng ke ntate Tshehla ya pele ko gona e tla balwa ko yena je ya mohlompe e ke tla bala potso ntate e be wa gabi potso ya ntate Tshehla ene le hore na dipolopolo tsena ka po container na e kenyeletsa motho e mong le mong kapo ke batho ba extendang fela na e kenyeletsa motho e mong le mong a phelang South Africa karabo ya ka ko hore initial quota ya 94,000 re ntse re na le tumelo ya gore Basotho ba ile ba qetella ba apply ba le tlase ka lebaka la hobane bana ba sokola mokgwa wa ho apply empa ka mokgwa o motjha o go batlang ho kenya tshebetsong ka mokgwa o re ntse re buisana ka teng re dumellana gore re tla boela re iketsa lenane la batho ba applyang ke a tseba taba ena re ile ka ga e tshotla le letona la mehleng mo ke neng ke lwanela gore ho bonala hona le bothata ba hore ba amohele di-application tse ntjha empa hona jwale tjena re a dumellana le bona gore Basotho ba lo apply jwalo ka ke bontshitse gore takatso ya rona ko re be le ofisi e thusang Basotho ho na le nakong e fetileng ha ba nantsa ba applya bo VFS ba apply kae ba sokola ha ba utlwile kitse re batla ho kgutlela closer to the model whatever mme re tseba ho thusa Basotho fela re tlo thusa ha fela ona le letter of employment ha o sena letter of employment we cannot help you ya bobedi ke le bomfempe potso ya bobedi ntatene le hore na taba tsa dipatala bakeng sa ho ntšhafatsa permit ena di emelwang taba ya dipatala e ntse e tshwana ntle le ha eba ba ka tla batla ho etsa review the prices fela we are discussing ntho engwe le nngwe hore e ska thatafalla Basotho mme ke mpe ke le tshepisa hore team ya eso tla tshomona e ntseng e tsamaya le the new migration model hore tshebedisano mmoho le naha ya Afrika Borwa ka team ene ba nang le yona ke ntle haholo ke mpe go hlalosetse go ba tsamaile haholo ba ile hana di le kae ba ile Gambia ba ile pakeng tsa Lesotho le Botswana Namibia ba ya Brussels e ntse le team ya Lesotho le Afrika Borwa ba ntse ba sebetsa ditaba tsa bona hantle haholo
ya ho qetela ya boraro e ne ya mana tabeng ya availability ya di-passports for batho bana ba phelang South Africa. ka nnete ntate Tshehla, di-passporto are not only meant for people living in South Africa, they are meant for Basotho at large. Me ke bua ka phatle phameng hore mekupi yohle e re yentseng hona jwale ha ho sana nako eo o fellwang ke di-passport. The new supply re nang le yona, he's got the dashboard in our offices, antsa le kwana o a sheba ha stoko sa rona se theoha a bolele hore ba na stoko sa rona se a theoha bona ho le a ordera mme re a ordera di fitla ka nako. Bothata bo ntse re na le bona ke a hore re bone rona le fumana di-passport tsa lona ka pele ha kae. Hobane what we are trying to do is to catch up the backlog. Two, hona di-passport mo ke boipiletso ba ka le tshepo ya ka itileng ya hore ka mora hore ebe Basotho ba na le di-permit re ke be ra tlola re bala mathata a makalokola di-passport. Hobane lebaka leo re nang le problem ya di-passport ko bane Basotho ba eso ha ba jile matsatsi ba lahla di-passport tsa bona. Ko bane Basotho ba eso ha ba tshonne ba sena tjhelete motho o siya tjhelete kae matshontshe. Jwale o kenya pressure ho lekala la Home Affairs ka di-passport. We are going to work very hard for Basotho ba fumane di-work permit hobane that will be the solution ya hore se ka nna ga ba le mathata ang a di-passport. Ke a leboha Mohlompheng. O arabetse ke sure ha o belaele ha o jwalo Tshehla. Mohlomong Mohlompheng le ho tlatseletsa tabeng eno tate ya ho thusa Basotho bana ba South Africa. Ho kgoba matshwafo ntate Tshehla re le lekala re sentse re bile re sebetsa ha jwale le mekgatlo ya Basotho kapa boemedi ba Basotho ba phelang South Africa. Ho bona hore ba bang ba bona ba sentse ba apply-ile re fumana di-list tseno re ba thuse so that di-passport di tsebo fihla ho bona ka pele e le hore etsa sohle jeno ka Mohlompheng ya ho bona hore qetellong ya letsatsi taba ya passport ha e tlo sitisa taba ena hore Basotho le ba qetella ba apply-la di-permit tsena. Potso ya ho qetela honorable minister O go ntumelle ke eketse hona moo ke eketse hape ka hore taba ena e bohlokwa haholo to my team that is working with the new migration model. Hore ebe migration model ha o fihla Basotho bana di tokomana e bohlokwa haholo hore le rona re sebetseng ha re hloke ebe le kala la eso fela le sebetsang re hloka le tshebedisano ya Basotho ka kakaretso. Thuse re tlo ikopa le ho lona hore di rubele ka di ofising ya moo le re thuse go se ka tsa sitisa Basotho ho fumana di-passport tsa bona ka nako. Re se re ntse mekutu le a tseba empa re tla anela diyalemoya tse ding hore re na le seyalemoya ke a kgola ke seyalemoya se feng se re hlahang sona every Thursday re ntse re bolela nyeo tlo nke passport ya hao re a ipiletsa re a kopa ho Mosotho a hae a mametseng ha o utlwa lebitso la o mo tsebang le ho eletswa a sa utlwe mo tsitsing ya mathalong ka passport ke tjena hobane ka hara di-office tsohle tsa Home Affairs di-passporto tse ka mono tse beng ba tsona ba so dilate di ngata haholo mme bongata boo wa utlwa hore bo bakela mmuso wa Lesotho tjhelete e ngata haholo e ba e patalang jwale e lo dula di-shelfong mane. Re kopa hore re sebetse mmoho re le Basotho re thusaneng mokgono wa rona o tlo bo bobebe ho feta nako tse fetileng. ke a leboha Mohlompheng. Potso ya ho qetela e ne le hore ho bonahala jwale ma South Africa a sa lelekisa le batho ba nang le di-permit ka hore jwale ba re ba bankela mosebetsi jwale hore na ke mawala a feng re ntse re etsa re le mmuso wa Lesotho ho bona hore Basotho ba sireletsehile ka mono ba tshwereng di-permit e ka sitana le ba sa di tshwarang batho jwale ho bonahala ho se ho lelekiswa everyone. Ke mpe ke arabele ka dintlha tse pedi ke re ya bonnete ba hore na ba lelekiswa ba ntse ba ena le di-permit kapa ba sena tsona ke tlo sitwa hore ke tle ke arabele fela e ke tsebang ke a hore re na le Basotho ba ileng ba nna ba tshwarwa bana le di-receipt tsa hore they've applied for renewal of their permits mme taba eo ke hopola hantle hore ke ne ke le ntlong ya boemedi ba Lesotho Afrika Borwa Durban mo re ne re na le Basotho ba nang ba nketse di-passporto ya kgola tse ka bang 120 ya kgola ba ile ba batla verification go lona gona passport tse di fela e le tsona tse nepaetseng na mme re ile ga lelekisa hore di-passport tsa bona di fumanwe ba ba khutlele mosebetsing lebaka laka e ne le hobane kopanong ye nngwe yeo ke neng ke na le yona le letona la tsa lehae la Afrika Borwa
sebakeng sane sa bona sa Cape Town. Mme ke neng ke ba botsa gona Basotho ba applyetseng di-permit up to that time bana ba le bakae, e ne le 37,000 ha ba ke sa fose. Empa jwale ba re ba santsane ba fane fela ka di-permit tse 17,000. Lebaka ke le feng? Ba re le bona ba batla ba shota ka staffo go potlakisa ditaba tse. Ke le leng la mabaka ao re batlang gore re hlaye ka mokgwa wa gore na ka di-office tsa rona re le naha Lesotho ka boemedi ba rona Afrika Borwa re ka etsa jwang re tle re thuse Basotho e le gore dikopo tsa bona di tle di tsebe go tsamaya ka pelenyana, ba ska ba nka nako telele ba applyile ba sa fumane di-permit tsa bona. Ke ne ke kopa hore re nke dipotso tse ding ha le sa phamise matsohong da ditshehla o tla ipheta a iphete fela tshehla Hlompele tona hore batho ba ka applyang ke bana le di approval ya go bana le mosebetsi ya Afrika Borwa ga tseba hantle go hata ba tsena dikala ara batho ba ileng ba thula di LSP ke batho ba sebetsang bo di saloneng le ba isukudi strateng bana bona ba tlo thusa jwang go fumana ditaba tse tsa LEP le go ba se ke ba qetella ba le rekiswa ba le Afrika Borwa. Ke hopola hore ka nako ye nngwe ke ile ka kopana le ba itshukudi hona mona la ya gabe o go re me director ya gabe ke se ke di kunya ka fela ke a leboha ha ba re tla hopolang taba ya LEP hana ile tswa LSP ha ka. It was not only limited to work as in to be employed by an employer or a company. You could do business. You could business I get ya fapana ka ba le shop ya house pasa sopo sa mo kapo ipia mo ipeanteng. But what was important is such people should be registered with the municipalities. And that so they have to produce lengolo le hlahang masepala ho ya itshebetsa go re retse ho tsebisa le go motho wa jwalo o teng ke a dumela la ha bona batho bana ba strateng ho tsona le tshebedisano le bo masepala a se go fela o heube ke a leboha le ke a tlatsa me director that is etla potso ya ha was very important hobane ke a tseba rena le batho ba sebetsang border mo ka ho la Afrika Borwa rena le batho ba sebetsang bo Fitzburg mane rena le batho ba sebetsang bo Bloemfontein mane o tla go ntse di ntho tsa ma dinkume. They must go and apply jolo ka me director a hlalositse ba fumana mangolo, they will get the permit, they will be free. Bemba ka ge mo ke tabena 90 days re ipisitse hantle Mfumphile tona e be ya ke gore 90 days na e bolela eng le gona e fa ditikelo di fe ke tshojalo bane neng ke a tseba gore ke engwe ya dintho tseo o tla fumana gore setšhaba ka ntle ka mane se ferekano bane neng ka nako ngwe moletsa o sa fihla hantle mme kodiso ya bone gore lona le batla le ihlile ke lona batla fedisa ditaba tsena ka tsela e nepaetseng ho ya mane le gore pherekano e jalo e fela empa e ha ba utlwisisitse ke a tshepa gore re tla bona phetogo ha ke tsebe na hona le matsoa a mohlomong he pele re ka fa Mfumphile tona gore a re pape ditaba tsa hae. Okay. And the minister at the Kupaganit that take from me go to pape re tsebo. Ya leboa ba phatlalatsi ba eso ke nka monyetla wa hore le nkopele o setjhaba sa Basotho gore ba tsebe hore ha hona mathata di ID ebile di office tsa rona tsa di ID re a sebetsa di hora tse keditsweng le ka di weekend re a sebetsa ebile di ID ha ile backlog ha re sana yona ho hang empa re ne re fuwe monyenyetsi mo ho ntsona le bothata because le kala lena maikemisetso a lona go sebeletsa setjhaba sa Basotho. Ke a pheta hape hore ho Basotho ba eso ha o apply le passport e tsa bonnete ba hore o lo lata bukana ya hao ya ho yeta. Bukana tse ding mo ke tsamaileng bo mogotlong bo kae o fumana ebile e fela motho a sa la ya applyela e le teng ka mono a sa e alo e lata. Ke qetelle fela ka hore re se re na le mokgwa o bobebe wa hore ha o applyetse passport ya hao ha passport ya e tswa fela o fumana molaetsa ka SMS gore passport ya hao e jwang
e teng se ka nna hwa passport ha eyo o fumane SMS hopola ho mamela radio e ne ya tshenolo ha jwale ka labone o fumana lebitso la hao o tlo lata passport ha re no fella tshenolo fela re ntse re lokisetsa ya dialengweng tse ding ka matsatsi a fapaneng re emetse fela re fumane ditlhopho ka mokgwa nepaetseng empa ke sepheo sa rona hore Basotho ba fumane di-passport-o ka nako ke sepheo sa rona hore o fumane passport-o ka beke ha o apply-etse passport hobane bahlomphehi passport ke tlhoko ya Mosotho e mong le e mong haholo ha re na le ditlhoko tseo re di hlokang naheng ya Bohailane moo o tsebang hore ho tla o ye teng o tlameha ho bona le tokomano ya boitsebiso ke a ipiletsa ke a leboha bomme le bontate ke a leboha minister bomme le bontate ka nnete ha ntate minister ga sa buile ke dumela hore ka nnete re kopile ditaba tsenana empa mo e bang hona le dipotso tse ding le ya tsebana methati ya ho kena ka gale kala ke efeng ofisi ya rona ya information ke eno mo e bang hona le ditaba tse ding tse le hlokang hore di hlakisetswe ka tla nne re tswele pele ho etsa jwalo ke kopa ke le bue ka nako ya lone mme ke kopa hore ha ke tsholo jalo ke minister ka nnete go le buen ka lebo ha ke ba tla tokomane le yena ke ba tla e fumana a tshile o ile ba hlompheile thabile botsa dipotso